سلاوی وار باش هوامنو هیویدارم هم باشن که هون چیدکن حالی و چیه هنک خبر بدن مد در حقیقت است که بقشت بیم ایرو ده برنامه مده چه نوچین گرین که یا مثلا لبنانه ایرشین سیبر یعنی ایرشین به شکلی که نویه اف جیانه ده هزین اسرائیل یعنی دولت اسرائیل به شکلی که پر جدا ایرش کرسر هزین این لبنانه حزب الله دبه یعنی هزین دجبرین اسرائیل کی دبه بلا ببه ده سوان ده جهاز هیا او جهاز ده هر پرسنت ده تقه ده دسته به صدان کسی ده تقیه ایده هم ببیشن به هزاران بلکه جه هجمار ام نزانن لی یه مریش خواه مرنه اما یه بریندار جمریان جی روشان فلکته اف چیه اف چه فلکته حقیقتا تشتکی عجیبه درباره بیده نوچین داوی هنه مجوره پیشکش بکن وکی دن رزق نوچه مجبور آمده کن مجبور پیشکش کم به دستور و از همه حاضر کم و از داکم نوا مسئله و از باشی لحاله و برسم هیزویه کون هورن هیدی عجله نکن کمیسره ببن لوی روپله بسکنن و حتی مجبور نوچه آنی و مجبور پیشکش کر نوچه آمی یکم ده درباره ارتحاج دیه ارتحاج لدرسمه درسمی مرخ نکن ارتحاج چی نبیه اما خطریه که پر مزن هیه که ارتحاج چی بهمش ارتحاجی که به پیلیه 7 درجه افگلی که مزنه بلنده بریان ها ارتحاجین لچی بونه در دورا درسمی پس بوری ارتحاجی ناجی گرر لسر ارتحاجین که روزانه چی دبن اخافتنه کی کر گوت تهلیکه هیه خطری هیه لهرما درسمی به هیزه 7 پیلیان ارتحاج چی ببه ناجی گرر گوت لنافچیا پیلموریه لدرسمی تابی تی چاوی ریکرن به هزا 7 پیلان ارتحاج چی ببه دویل گوری بیه که تدبیرن پیویز جنها و ورن گرتن حتی فایه یا لیدی سویه او جدی که به نابرا چولک و ارزینگانه لوی داره اف خطا فای شکستیه یعنی خطا کی ده هندور کراهی عردیده ده بنی عردیده خطا ارتحاجیه فایه او شکستیه یعنی او بشکی لبندینه که او بشکی جبرك افاي هري داوود سال 1784 ده شکست بو زیادتر 7 پیلر ودمه ارتحاجیه بو تابی نفوس ودمه نوکه یعنی ها بو پروندایی بلکی چه نببون اما ایجا هم آواهی خراب هاتنه لیکرن آواهین پرقاتی هنه اگر ارتحاجه کی چه ببه افدکاره به صدمه مرنا به هزاران کسان اف خطری دبی مجبوه جهوله ور راکرن تدبیر ونگرتن جنهاوه هر وها جبو چند هرمندن این ترکیه باکور کردستان جی هشیاری هاتیه کرن دنباوان هرمانده استانبول جی هیه tabi خطریه هری مزن استانبول اجبر کلوی داره بقاسی 15 میلیون انسان هنه 15 از بیشم 15 اون بیشم 20 میلیون انسان لوی داره هنه جی کو مروف لهف کم ببجی تنه ارتحاجه کی گران نه ارتحاجه نورمال چه ببجی استانبول سروبند بش برکم تو پایین لیخی آواهی استانبول هل دوشن او بنای وان پرقاتی همی سرو بندبن استانبول دوی جنوب وره آوا کرن ارتحاج اگر چه بل استانبول اوج در دور هفتان ده یو سطح گوتن بگوتن اوی لگوری مزنبون ارتحاجان آمده کاری توننه یعنی حتی نها تدبیرن پیوست نهاتنه گرتن یعنی تدبیرن هنه جیل هن هرمان گلکی کمن دبی جن ناجی گرر اوجی پسپوره کی گرینگی ارتحاجه پرانی گوتنی وی درد کبن بشبینی وی درد کبن نها تفجر عسکری هه لباکور کردستان ابدمه کی دریج بون زنن لباکور کردستان تفجرن عسکری وسا برفره نه ببون بریان ها لدردور اسکیفه چی بو بری دومه ها ل نها خطری هه کو دیسا شارکی دجوار لباکور کردستان رو بده شوادن لگنده به چارایی نافچی لیجی آمده به تبلیغونه گلک عسکر و قوریجیان جاره کدن تفجرک عسکری هات دست بکرن جالی ارتش ترکیه و به دست بکرن اپراسیون را لبو تفجر هلیکوپتران یا لقاده زیادتر بو افقاد جی لیسه چمی سارونه سارون چمی سارونه چما دبیجم سارون چمی سارون زکته هرما شهید رمزی تفجر عسکری هری زیده لوان دران زیده تربیه
د 16 ایلون ده لعین هرمی اپراسیون لشکری هاتو بود اسپیکرن هر وها لشکران گف لشینی گند خواربون و هر وها حقارت لوان کربون اری وله خدای بدوی بدوی یا هوان نو اف تفگرن عسکری هنک بالکیشن tam zivistan pe devleta Türk çıkmadı ki ben avan harekete henüzden. Normal tevgerin askeri falan hemi despeka havini çedibin, buhara çedibin. Devleta Türk ile provokasyon ekidi yere. Mesela Afrin'de bir ave do per mjvara berfrehi baskri bu. Lehen gundan çeteyin devleta Türkiye davajin ser gundan بداری زوریش بود دستاینم سر مالو ملکیوان هن هنجاتم پیدا کن بخلکی بداری زوری کاغذ دادن امضا کردن بوان دخوازم بدن گوتن کو اف زوی ارد اند دستیوانده آیدی رهبری خاصر یا بریه جبو کو اف چته اگریدای دولت ترکیه بکاربن بالی قانونی خواه بردای و دستاین سر و هرمان در حقیقت بدن او چک مهج ورا پیشکش کم از به شروع جوارا پیشکش کم چونکی دوی از شروع جوارا بهلم باوی که عاجل دوی رخصر ما فمرو میکردن دوره سریل سازی نابنتیوی ورنداین هم رهبری خاصر هم دولت سوریه و هم جی سازی ما فمرو وانین لترکیه دوی بکردن نوات هفگره چکتارن ام شاته گریدای دولت ترکیه کاغذین سپی و والا بشینین گنده کاخوره دادن امضا کردن دا کو دستانی سر مالو ملکیوان گنده کاخوره یه ناحیه یا ماواتا نافچه که افرینه جالی چکتارین گروبا میلیتان سلیمان شاهه یعنی امشات ناوی خاطیه دور پیش کردن سلطان سلیمان شاهه یعنی امشات اون دوستات امکن چکتارین امشاتی دبی مرو قد باسوان چکتار جنکه محاطب دولت ترکیه به askerin devleta Türkiye'ne vana bi destên çektarên xwe ê emşatê dinkirin. Emşat emşatê bi rêve dibe Erebekî ye 5 birayê wî hene ev kes hem dest datîne ser mal û milkê xelkê û hem jî bi darê zorê pere ji xelkê digirin dibin Lübnanê û berê Lübnanê bûn ha rewşa Lübnanê perîşan biye dibin Tirkiye yan jî welatên cuda li wê derê razmenî pêk tîne. Yani ji xwe re dihêlin. Sibê du sibê eger Kurt Jinova Afrinê bi dest bixin dagirkerî bi dawî bibe ev çete perê ku ji xelkê girtiye ew ê bikaribin heta dawî emrê xwe rêxistinên xwe yên çete Jinova bi rêxistin bikin yan jî ji xwe re bihêlin weke malbat salê 30 milyon euro pere kom dikin ji xelkê ê Afrinê çekdarên emşatê roja yekşemê ji gundiyan xwestiye peymanekî îmze bikin زویین خزمه وان یکو به وکالت این هات دستی واندایه ملکی اندامین بره یه رهبری خاصر چکتار دخوازن وان پیمانان به دار زوری بدن امضا کردن و جخوره بکن بلگه دا کو دستان سر زوی و مال و ملکی خلکه ریخصنا ما فهمروان یا افرین یا سوریه را گهاند کو چکتارین گروه امشاته دو کاغذین والا این سپی به دار زوری به گندیان دانه امضا کردن همان çavkan ye destnîşan kir çekdar paşê van kaxizan bi dilê xwe êdî dadigirin çi bixwazin di van kaxizên spî de dinivîsînin xelkê mecbûr dikin ku dev ji mal û milkê xwe berdin û herêmê biterîkinin koçber bin ji wê derê biçin heta niha neh Kurd mecbûr mane bi zext û zorê bi îşkencê yan jî bi gef û tehdîtê mecbûr mane van kaxizan îmze bikin gruba emşatê li ber malê Kurda jî ê li gundê Kaxûrê çeteyê xwe danîne weke bekçî zextê gefê li wan dixwin. Artêşa Tirkiye grûbên çekdarî yên di kantona yên di vê kantonê de em bêjin bîstê kanûna paşîna 2018 ji asman ji bejayê ve bi awayekî berfireh êrişî Efrînê kiribûn wê demê di destê Kurdan de bû. Niha em hinek behsa zîroka Efrînê bikin bixwasî di sê çar cumleyan ka ez li we binêrim. Tebîra we bîstê kanûnê bû sala 2018 hêzên dewleta Tirkiye bi 72 balafiran rojekî biryar dan wisa bi tevî bi hezaran çete ketin Efrînê.
بقاسی 59 روزان چکدارین کردان لبر خدا ایدی امکان تو نبود چتل سر هف دهاتن به هزاران جوان دهاتن کشتن از دوی دمی باوی که زندی ده تلویزیونی دبم من دقیقه به دقیقه تعقیب تکر من نوچه پیشکش تکر آماده تکر جبیرا من هاچه دولت ترکیه کت زوره کی مزن بقاسی 2 هفته ساحه هوایی لارتش ترکیه هات قدقه کرد روس کتن دوره 2 هفته ارتش ترکیه نکاره بوجه آسیمان و ایرش بکه و دمه هزین کردان جنوب کتن و حرکتی ارتش ترک مجبور ما جهنده بران وکشه و افرین جنوب دهات رزگار کرد لبلی چی بو دیسا هزین روسیه خیانت کرن لکردان ساحه هوایی لترکان وکرن و ترک جنوب هاتن کتن افرینه به توی چتین خواه 58 روز بو 59 روزان بود پشتی برخودانه که پر مزن جبو که زیده واندایی چنبه مجبور من چکتارن کردان خواه وکشاندن evji taktikeki askeri bu yani neçari bu ya ve tuvari kuştum tamamı imha bebi yani de dembori xavekşini ku hatta çareseriye ki çevbe hafte u du balafır şevroj herem damber bombe yani luguri hejmara çatiyan tu gulel wan bara şiniji gulete ternak çipki çaretune pır zahmet ne Rusya hatali kariye, ne Amerika hatali kariye, ne Suriye hatali kariye, Kürt böyle terörizma heri mezun rubru hateşti. Dibem tüccar birnek. Diroka Afrin'e, Diroka Kurdistan'e, numune ki küçük Kurdistan'e. Çava hezen cihane, ev Kurdin leheng ku lehember Daiş'e tekuşya bun. Ev Kurdin leheng ku Avrupa, Amerika parastı bun jada Ayşe jçeteyan. çawa jinişka ve pişkiridan devleta Türkiye ku aligeri heri mezin ye Daişi bu. Ev durutiya wan tujar ji bir nek. Şahadim di nav de bu. Amerika bila nê pesnê xwe ji me re nede. Bila kes nê dere waneke nebêje em li hember Daişê tê kuşyan. Dere. Me bi çavê xwe dît dere. Hemî hêzên Awropî hêzên hevpeymanî êku qaşol li cem qesedê bûn di tekoşîna li hember Daişê de piştgirî dan dewleta Tirkiye wan jî zanîbû ku dewleta Tirkiye alîgirê Daişê ye. Wan jî zanîbû ku çeteyên ku li Efrînê li hember Kurdan şer dikin bermayiyên Daişê ne. Di berdêla tankên Almanyê de ne di berdêla wan de yani li beramberî tankên Almanyê ketin Efrînê. Hêzên Daişê bi tankên Alman hatin ketin Efrînê şer kirin li hember hêzên Kurdan. Rastiye mesela Lübnanê meselekî çawa ye ya pir ecêbe ha pir ecêbe ez dova ketime nava panîkekî gelo ev fabrîqeyên ku van telefona hildiberînin dibe ku rojekî biryar bidin ku van telefonan yek bi yek di destê me de biteqîn. Binêrin ev fotoğrafê ez nîşanê ve didim ev gundê min e. Gundê xwe Kurdistanê mi daye ser rûpela pêşiya telefona xwe. Bi salan e wisa ye fotoğrafê gundê xwe ez datînim serê. Ev telefon cihazên bi vî şeklî dikarin tev bibin bombe di destê me de ev îspat bû. Li Lübnanê di dema merasîma veşartina çar kuştiyan de teqîn pêk hat. Amûrên di destê van însanan de yek bi yek hatin teqandin. Li gorî medyaya heremî di teqînên amûrên pêwendiyê de yani ev cihazên ku merû pê dikeve pêwendiyê tekiliyê îro 3 kes mirine.
یا ji kuştinê xirabtir jî mesele heye. Min dîmen temaşe kiriye newêr wan dîmena bi we temaşe kirin jî. Xwîn de herike. Ê destê wan qop bûne, destê wan çûne, ê bedena wan qelişiye, ê serê wan perçebiye, ê saxmane ama ji mirinê xirabtirin. Qet merû nekeve nava meselê. Îja hêjmara wan sed nine, du sud nine, hezaran însan awsa dipelpitin. Îro jî di dema merasîma cenazê de tu dibînî her du deqa cerê tak 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 însan teqin. Eyn wekî fîlmên çi bû? Fîlmên tirsnak bûn. Fîlmên horror. Mirov tirsek û were serê her kesî. Eger biryarekî wisa bidin, sibê destpê ev cihaz hemî dikarin bibin potansiyel bombe di destê me de. Doh çi bûbû? Ka hêjmara birîndaran çi qasî ye îro? Li gorî wêneyê ku li ser torên civakî hatine belavkirin ji bilî pageran hêjmarekî amûrên bêtêl ên din jî hatine teqandin. Beşekî ji wan amûran li ser cadê, li malê, li dikanan, li ciyên din ên giştî li wê derê hatine teqandin. Lewma jî çav li rêye ku ziyan zêdetir bibe. Ne ku çav li rêye ku yani tirs heye ku zirar zêdetir bibe. Çünkü li her derê. Ama xeber nagêje me, agahî nagêje me. Li pir deran teqîn şêbiye. Bi oparloran ji xelkî hate xwestin ku bataryayên telefonê xwe yani pîlên di nava telefonê xwe de derxînin. Ne tenê telefon tiştê din jî dikare were teqandin. Mesela carekî jî ez bînim bîra we ev pêlavên make-up ên di lingên girîla de li fabrikayekî Tirkiyê de hate hilberîn li wê derê jî çîp xistibûn hundirê pêlav û li girîla belav kiribûn. Di wextê wan pêlava bixî nîgê xwe tu ku derê de biçî dijmin dikare te bişopîne. Tiştekî wisa jî çi ye bû zemanekî. Paşê hate firxkirin û dev jê berdan. Tabi merû nizane dijmin e. Pir taktîkên wan hene. Wezareta Tenduristiyê li Lubnanê ragihand ku 2800 kes birîndar bûne. Nêzî 3000 kes birîndar bûne. Ew jî tiştê ku em dizanin. Du sud kes ji wan birînê wan gelekî giran li ber mirinê ne. Ez ji we re dibêjim ya birîndariya ji ber van cihazan ji mirinê xirabtir e. Çend hezar însan mağdur bûne. Her birîndarekî mesela 3000 însan bifikirin her birîndarekî bi qasî 5-6 kes ji malbatê wan hene 15-20 hezar însan mağdur bûne ji ber vê meselê. Hizbullahê pişt re birêya hesabê xwe Telegramê ragihand ku 12 kesê wan mirine. Hizbullahê di daxuyaniya xwe de navê miriyan jî salê wan jî eşkere kir. Cûrê amûrê pêwendiyê ku hatine teqandin pager e. Pager dibêjin jê re. Pajer dibêjin, pager dibêjin. Yani P-A-G-E-R-S. Tê gotin ku kampanyaya Gold Apollo'yê ew çêkiriye û firotiye. Kampanyaya Gold Apollo'yê jî beyan kir ew amûrên tekiliyê yên pêwendiyê yên li Lubnanê hatine teqandin wan çê nekirî. Şîrketa BAC çêkiriye. Aliyê Lubnanî İsraîlê sûcbar dikin lêbelê İsraîl heta niha tu daxuyaniyekê fermî nedaye. İsraîl heta niha nekiriye ku wan kiriye. Halbuki dünya alem dibêje İsraîlê kiriye. İsraîl ji xwe İsraîl nikare erê bike çünkü erê bike dibe sûç. Ev jî çalakiyekî korsan e. Hevalno em ez ji were vîdeoyekî çawa parve dikim binêrin. Ez ji were vîdeoyekî parve dikim netirsin. Vîdeoyekî nexirabe. Hûn nas dikin Hêvî Mîrzo. Ez ji were behsa Hêvî Mîrzo bikim.
حتی هیوی میرزو بلا بخوا بحثا خوا بکن. هیوی میرزو دبیجه tabii keçikame yekem e di îmtihanên zanîngehên Rojavayê Kurdistanê de bûye yekem ew behsa serpêhatiya xwe dike ka ji ku derê hatiye ji kîjan malbatî ye di kîjan şertan de ketiye van îmtihanan beriya niha hatibû gotin dîplomeyên li Rojavayê Kurdistanê derbas nabin hem li Sûriye hem jî li deverên derên cîhanê hêvî Mîrzo van hemî însanan derew derdixe. Mesele ne dîplome ye, mesele zanîn e îlm e. Tu wextê bi ser kevî li herema xwe tu bûyî doktor, te însan tedavî kirin, te însan ji miletê mirinê filitand, serkeftin ew e. Tu wextê bûyî doktorek serkeftî li herema xwe, cureyên tedaviyê di destê te de hebin, Almanya jî, Amerîka jî, Swîsre jî herkes lavê te dike û ji te re rêz û hurmet digire, heta ser de jî xelat didin te. Qet nexeme. Dîplome, kaxiz e. Derbas biye, derbas nebiye ne mesele. Hêvî Mîrzo dibêje bi qedandina fakülteya tibbê ya zanîngeha Rojava ez ê li ser xaka xwe bimînim, ez ê xizmetê ji gel û şoreşê re bikim. Ez ê bidim ser şopa bavê xwe, malbata xwe û hemû şehîdên Rojavayê Kurdistanê. Hêvî Mîrzo keçeke ciwan e ji Serê Kaniyê ye. Dema ku 12 salî bû bajarê Serê Kaniyê cî ku Hêvî Mîrzo lê ji dayîk bûye ji aliyê dewleta Tirkiyê ve hatibû dagirkirin bi zorê bi zextê. Hata çekên kîmyewî jî hatibûn barandin. Hêvî Mîrzo ji mala xwe bibû, ji warê xwe bibû, piştî dagirkeriyê li gel malbata xwe hatibû hinek başûr li Hesekê bicih bibû. Piştî ku perwerdeya xwe ya li lîsê li Hesekê qedand, di zanîngehê de ket îmtihanê دوê derê de di nava bi sedan kesan de bû yekemîn niha jî xwe amade dike li zanîngeha Rojavayê Kurdistanê dest bi perwerdeya fakülteya tibbê ya ji bo 6 salan bike. Em lê godar bikin. Hûn hazir in? Ez dengê wê vekim em lê godar bikin. Ez xwendekar Hêvî Mîrzo me. Temenêm 17 sal im. Sê birayêm hene, xwişkek me heye. Em koçber ez xwendekar Hêvî Mîrzo me. Temenêm 17 sal im. Beşa zanistî xwendiye. Sê birayêm hene, xwişkek me heye. Em koçberê Serê Kaniyê ne. Bavêm 2014 de şehîd ket. Bavêm mühendisê zîraî bû û serokê şaredariyê bû. Di encama teqînekê de şehîd ketiye. Sê ana derbasî zanîngehê bibin, pileya herî bilind di ezmûna zanîngehê de anî, pileya 98.2 bû. Di beşa zanistî de rastî gelek zehmetî hebûn ji ber em koçber bûn, koçberî Hesekê bûn. Serê Kaniyê em koçberî Hesekê bûn. Dibistanek nû bû, min Hesekê sê dibistan guhertin ji ber ku carê me mala xwe diguherand, em nemûsteqir bûn. Tim em me diguhert hevalî nû, mamosteyê nû, dibistanî nû, jîngehek nû bû, zehmetî hebûn. Ino heya em me dora xwe nas kir. Ev jî gelekî zehmetî bû lê me xwendina xwe berdewam kir. Gava em hîn li mala xwe bûn, berî em koçberî Hesekê bibin, rastî dibistan gelekî xweş mir derbas dibû. Giş hevalê min zaroktî bûn, mamoste cîranê me bûn, me hev nas kir. Camê û mamosteyê me giş cîran bûn, hev nas kirin. Ne zehmetî ebedin tune bû. Bez gava em koçber bûn hinek zehmetî hebû. Em wek nifşê nû ê me Kurdî xwend, em nifşê yekem bûn ez dibêjim ji biçûkanî de me Kurdî xwend, heya em mezin bûn. Hestekî gelekî xweş bû, me zimanê xwe dixwend, her tişt bi zimanê me bû. Me nas dikir, mamoste gava şîrovet kirin ji me waneyên me, bi zimanê me bû tiştekî gelekî xweş bû û me xweş bêtir fêm dikir, ji gava mamoste ji me şîrovet dikir, me gotin nas dikirin. Yanî ji me re gelekî xweş bû û hêsan bû şîş bo me. Me waneyê xwe bêtir bi Kurdî fêm dikirin, gava dihatin şîrovekirin, ji ber em giş li malê bi Kurdî dipeyivin, dayîka me bi me re Kurdî dipeyive, biranê me, xwişkê me re. Gava em diçin dibistanê ji me re bêtir hêsan em fêm bikin bi Kurdî. Gava em ez wek Kurd, wek keçek Kurd min biçûwa erebî bixwenda wê gelekî ji bo min zehmet baya. Ji ber ez li malê bi Kurdî dipeyivim, ez herim dibistanê wê bi erebî werigotin şîrovekirin waneyên me, wê ji bo min tişkî gelekî zehmet be.
بس گاوا از کردی خوینم جمر بهتر هستانه انجام سرکفتنامه بهتره قال لك شمر تقوت أفقص جهاتية تزو شيرو فكرنا وانيا استوعاب كتشمات عربينا خوينة تشمات كرديت خوينة براستي مقهوان كسان دا تجاري مقهوان دا ويكش تشتهشت انه اس كردي بردوام بكم اسوان بلاي بلند بينم افكسي اي ولود بيشن افكسي ولود بيشن مخص اس بلاي بلند بينم مش بو اس بيشوانكم انه امجي ام كتشي كرد ام خندكاري كرد امجي قارن سركفتي بم سدما هالبجارتنا مش زانينجها روج افاره شبر زانينجها كرديه ام قش ام كسي كرد ام تخوازن ام كردي بخوينن ام مش بو زانينجها خو بر مزن بكن هجا ام نرم زانينجها خو مزن نكن البيش نخن وكيبه ديسا امن شبو مية شبو نفشي اي بيشاروجي يجي شبو وانجي باش شبو مجي باشا شبر فيكي مزانينجها روج افا اختيار كر شروجي دا استخوازم زانينجها روج افا دا بشي بشكيه بخوينم راستي خستكا منش زاروكتيه دا خستكا بافين بو بريد خص شهيد بكبد خص بشكيه بخوينم حتى روجا قافا بري هر شهيد بكبد جمر هناك العاب ليستوكي اي بجشكيه اني بو شبومه خستكا يبو خستكا دايكام بو دايكام قلكي بشتقريام كر شبو از خونا خبر دوام بكم تفي زحمتيا بشتقريام كر خستكا حمال باطي بو بري قشيجي خستكام بو از خوازم بجشكيه بخوينم از شبو جمع اكتفاء ذاتي بخبراتي الطبي تشيف ام بيتر بيش بكيفن دواري بجشكيه ده جبر ام تشورشة كده أنا بجيش جمر قلكي تشتكي جرينج دوي قلك بجيش كهبن دوي خبراتي طبي هبن دوي قلك تشمر لازم دوي واريده مخص از بخوينم از بيتر خبيش بخم و شوز آلي كاريا ولاتي خبكم بشتي بابي مشهيد كت دايكام المخودي در كت ممزنكر قلك كت بمرضاني شبو خندنامه وبالأخص لأنه دمالك يتمزن بون بافي مقلكي كيف يشخون دنيا رضهات ويجي مسر في أساسي مزنكر نشت أمدوري في تشتيب كيفن تمدقو خوندناوة الخوندنا خم قاتبن بالداربن دهشت أم بخوين كذا قلكي مزن مرضيت أو جوك هفجنك شهيدة تاني زاروك خودي تكرن كارجي تكر وبيرجي ما خودي تكر وتجاري نهشت أم كيمبن تجاري نهشت أم كيمبن شحما آليده ما خونا خبر دوام كر طبعا بسبب عيبه نجي باجي از من تخيلان دروكي از ولو بجيم في أستي بيشرو جيدة بشتي أزانينجه خلاصكم أزي فيم بجيشك أف خيالي مبو خيالي دايكا مبافي مبو أزي خزمتا شورشي بكم أكيدة أزي سرشوبا بافي خود مشم سرشوبا شهيدة أم تشورشي تمزن بونه أم خزمت كاري في شورشينه ودايكام جي مولو خديكر انه ونش تزاروكتي حاول مزن بفن دوي سركفتي بن شبون شورشك سركفتي بدس بخن متشمع واني سري نزانم ام سرکفتن دخوازن جکه جامعه جوان را هیوی میرزو ام هیوی دیکن کو همی زاروکین ما این روجاوی کردستان ای باکور هر داره وسا سرکفتی بن جبو پیشروجی ببن خودی هیوی یا هبام نو هجمارا تماشای گریم چوان نشکا و حفصدی درواس بو چو حیصدی فلان تماشاوان نورمالن یان بشکلی که اون بود بیجن چد بیجن اوین سختنه از tam nizanım. Eğer hum bu kadar jmara bejin yani hejmara temaşavane me 200 bu ujinishka va çu 700 u nahaji derdora 605 zindil me temaşa etkin. Eğer yen hakiki ben yen ras ben geleki başa. Em hakikaten jwara slav dişinin u em spastik jwa hebuna ve. Çem persen hevala hana xwazim bersiv bidim. Na hevanno. کی بو کیجا هوال بود بیجل روجاوی کردستان سری نوت پرورده به کرما به عربیه که کیجان هوال بو صدقوت از برسه بدمه
ev neraste که از نویس ببینم بشه تیپی خواه همو زمانی عربیه نوسه یا که جوره ایزاح بکم من ندید ها وی داره کی بیجه بنیرن سدی نوت زمان نه عربیه لهن هرمان وقتی که عرب لی سردست بن عربی هەیە ئەمە کورمانجی ژیلوێ دەرێ سەردەستە ئەدەبیاتە کورمانجی تێخواندن لە مەکتەبە سەرەتایی بگرێ حتا ئونیڤەرسیتێ لە قامیشلو کورمانجیە جی عرب لێ عربی هەیە جی سوریان هەبن سوریانی هەیە باوەڕ دکم ئەرمەنیکیژی هەیە ji ber vê mesela ziman ne pir giring e ilm mühim e zanîn mühim e yani ilmek li gorî standardê navnetewî eger were fêrkirin ev esas e gelekî giring e pirsa duyem jî daron baran pirsiye Ensarî oğlu Hudapar bi malbata Güran re dibe civîn çêkirine bi qasê du rojan li ser vê dibe tiştekî dibe jî ez were bêjim hevanno malbata Ensarî oğlu berpirsiyarê AKP yê Bakurê Kurdistanê yani AKP sistemekî çawa li Bakurê Kurdistanê pêk tîne hem Ensarî oğlu û hem jî ew camêrekî din heye Mîroğlu vana li hev dicivin di derbarê Bakurê Kurdistanê de stratejiyekî nîşanê AKP didin û ew pêk tîne ev Kurdin ne Kurdin ne mühim e ama ez were tiştek bêjim Ensarî oğlu jî Mîroğlu jî ne Kurdin vana bi eslê xwe cuda ne ji milletên cuda ne Erebin hatine li Bakurê Kurdistanê bicih bûne niha ew qas li cem Kurda mezin bûne Kurdî fêr bûne belkî 500 sale bav û kalê wan ji Kurdan rêz û hurmet dîtiye ama xıyanet kirine ji Kurdan di dawiyê de di berdêla pere de ev ewladê wan Mîroğlu û navî çi ziqûn bû Ensarî oğlu çi dikin xıyanet li bav û kalê xwe jî dikin ji ber ku bav û kalê wan wê demê şexsiyetê navdar bûn li Bakurê Kurdistanê ama zarokê wan di berdêla pere de xwe firotine dewleta Tirkî û xıyanetê li vî gelê mağdûrê Kurd kirine yani bav û kalê wan îro sax biya ew ê tuyê wan rûyê zarokê xwe bikirane îjar malbata Güran jî di vê rê de ye malbata Güran malbata Narînê li ser vê rê ye tekîliya wan bi Hüdaparê re heye tekîliya wan bi AKP re heye îjar piştî ku ev mesele hat serê wan Gazî Ensarî oğlu û Hüdaparê kirin xwestin bi wan bişêwirin ka merû çawa bike ji vê meselê bifilite çünkü di nava meselê de hem tiştî ku merû nikare eşkere bike heye yani tekîliyên cinsî û falan zarok pir tişt heye îtîbara malbatê pir xirab dike îtîbara malbatê hûn ê bêjin çi qas heye di çavê Kurda da tune ye malbata ku çek û sîleh li gundê xwe binah kiribe bi dewletê re di nava tifaqê de be xıyanet li milletê Kurd bike îtîbar ji xwe tune ye ama wextê ku ev meselekî wisa çê be ji bo ku ji vê meselê bifilitin Gazî Hüdapar û Ensarî oğlu dikin civîn li hev çê dikin vana normalin çünkü vana ê hevin kêmasî di me de ye em yani mirovên welatparêz mirovên welatperwer eger nikaribin siyaseta xwe bi gelê me ê Bakurê Kurdistanê bidin qebûlkirin nikaribin biçin cem van ciwanan mesela tu nikarî malbatekî ji temamî xaîn îlan bikî yan jî weke hevkarê dewleta Tirkiye îlan bikî malbata Güran di nava wan de pir zarok genç hene ku merû dikare tesîr li wan bike merû dikare wan dawetî ser rêya rast bike pir rehet tu dikarî bikî tu tenê jiyaneke nûjen ilîm zanîn welatperwerî nîşanê wan bidî ama tu wana eger ji xwe dûr bixî tu wana bixî eynî nava sepeta malbatê nexweş e merûv divê bikaribe ji malbata herî xirab jî însanan bigire cem xwe qezenç bike
معرفت دوی داره ده اگه او سنه به پر راحته مرود کاره ببیجه مالبات انصاری اولو تمامی خرابن همه مالبات که دستک دادن هیدا پاره تف خرابن نوسه گنج هنه جنه وان هنه او جی مهدورن مرود دوی کاره به وانا قزنش بکه هوان yani ez bir şekilde de fikrim vakidin Muhittin Şeker heval ez tene sılav nadım Halil ez sılav dedim Muhittin Şekerci ez sılav dedim Hayatici dedim Resistance is life dedim Bakur Çilusesi dedim herkesi ma merov çava ve beslav behele کاوشمرا ایزا نکر اف هجمرا تماشا گریم چو حتی حفظه ده حیثیدی اف تماشاوانی نورمال بون گلو کاز لعب بنیرم بلکه نورمال بون یاد بیمرو گنه انسان نگره هوان ایجا Selim Büyükbaş dibêje Selim Büyükbaş dibêje ez ne sekteme kiştere gotiye Qezmerek çiye? Tamam, ez vyarakım. Başa. Binerin. Zeki Gül cilvedere zude mitene diye. Ya Zeki Gül tujmarat dibêjî ê bot ew cana çawa sexte çêdikin wextê ku mesela trolên dewleta Tirkiye bixwazin êriş bikin ser rûpelekî kanalekî wekî kanala me pir insana ji nişkava mirovên sextetînin dixin nava vê rûpelê mîna temaşevger xwe nîşan didin û paşê YouTube min weke sextekar îlan dike û rûpela min zirar dide rûpela min yani ez wisa ancak zanim wekî de nizanim baş ez xatir cevap bixwazim hevanna tamam dibêje nebote hevalê me dibêje nebote wisa dibêjin normal temaşevanên normalin ez xatir cevap bixwazim di demên pêşme de bi hêviya rojên xweş û azad ka tiştekî sexte tune ye tamam Bahar Toprak jî dibe sexte tune ye ka hayat çi dibêje ez gêj bûme lê mamoste Bedran godar dikim ez gêje bûme çi ye ez gêje bûme lê godar dikim wala nizanim tu gêje bûyî tu li min godarî dikî ji ber ku tu li min godarî dikî tu gêj bûyan tu gêj bûyî ji bo tedaviyê tu li min godarî dikî ew jî heye ji bo tu sedî sed ji bo tu tedavî bibînî tu hatî li min godarî dikî Zeki Gül dibe abone me tamam Malatya'ya gelek spas tamam ki gêje ki bixwaze tedavî be ki bixwaze jalî psikolojik ve rahat be dikare were li rûpela me temaşeke li rûpela me godarî ke ê baş e ew xwaz bese ez xatir cevap bixwazim dem baş silav çi dikim bikim bila bêdewr be